Ki Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 5% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka barit but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ruban sekolah number kendai nyo saw san riu pranot. Lani kendai pran riu laisan, ar riu kendai pra. Kakasi Students Union Nongpo Circle hak arpulai tarik ujemang arja arpulai kabaliya ujor na kinong tapkam klalai benpensengi mardor ya ke personal interview tungkam hak office jong district medical and health officer boy district halo kapo staff nurse bat kiwe hadin bakinong tapkam na kalangi benta jong katem riboy bat na kajala kila keno bakani ke office kalash penmi sop iki kateng jong kito kibla sajit ban yakun ya personal interview klaim gejeng pentep Shaki way pat kinong tapkam wat laki dan bon ngot kibla tap yakni kam hak office jong DMHO Riboy district kalkom gejeng pemenapai ba nak office jong district medical and health officer Riboy district kidan pratli ki pos bakuntop ka way ka pos storekeeper riutli ki pos staff nurse PHC and CHC bat ka way pat ka pos staff nurse RBSK Henry ka penlengo yakisamla tapkam kalong halin beklapoy hak office jong DMHO kilayu penban bagladon lupa ki kerteng ki belada penmi nak benta banyak hon ya ke personal interview. Advertisement, when mentioned that in shortlist candidates in stroke, then nak apa sih? Passion appointment ini, appointment ini, dan kenapa ini tersebut dihan ketika tersebut mana? Bila shortlist tentang sama candidates, apa terus sebarang pada candidates. Dia bertamu dia Bila shortlist tentang bila shortlist kawasan di bawah ni. Jawab education I have to do assessment. Criteria yes sir. Correct. Sadir mengapoy ni may notice bala siya shortlist to pag interview. Asul po nama bambangi kanyo notification sa at least po website kabagi ay to website bingin apply gani ka kamru ndani ano panganda po yung niru ma-check gani ko website mereka ndani ban mention hang tag shortlist candidates the day bikila mention di kita ngilas to number hakajing tap kam to mo kidan giba sha reject kidan giba sha ban kidan giba confirm ban yo ban appear ke interview rai hang ni menta bade kalau unfair so weru kapus kala interview tadi shortlist candidate kila mi isan dia kemud mentoy ini sudah banyak tak interview harus tap baik itu electoral department dan kan sudah ada interview nama dah kumulu ke interview kumku ki kampe kawai ke post kino le interview di kau hazar mud suam no di spot di kau dan Henry handi pada Henry tu di post samut kita shortlist candidates kalau mereka tentang selai itu tugas list jom kita ki candidates mana interview ni last tu ba kanite kalau unfair tu dan jembatai hak tu ka advertisement kadeka www.nrhm.com tahi jong kariboy dan ni hak tu advertisement kan nang ta kipan ru ya ka 3 years experience kibadan hak covid tok perkhat fi covid 2020 to 2021 tang almost 1 year and 1 year and a half kun tahi dan covid mano kan your experience ada 3 years you covid dan show kipan ni kataru kawai pan covid experience lies nem to andang lawan ni bre ki orang ngiba nila pet yang kita ki internal marks ki internal something kita pet nang ta bre how no kita ki internal marks ha kata how no kita ki internal exam sebab pet ki ba nim sama peer exam step itu documents dan kam reject lah dia reject lo pan ko di kalong ke ba small dia ba pangiwan session ni tamyo taman da interview pangiyo jengtip naki samla boleh kiba wan interview ke office di MHO bagi dan kita gaji interview ba kami baik guarantee kada kapus kada
nyo teli kat basan teli kala dol pai kerteng na kalian kaseng ilawan soi hab kata bagi lawan persengek sendon dia kan dia kejing interview na kalian kaseng im kwa ba kejing tungkam tungjam kan no seliang mat im kwa ba kibru kibal yo kami yo jam ngne ba kilat del pa kibru jongki kibru minister MLA kumbang ile yo jing tep adin bagali kendu ya office juga DMHO ke pensai ba kajing interview kami sim tang itu kibala biang ke notification joki makanya ngaseng ina pensengek swa sipor ya kan dia kajing interview atat adin ba kila pembek da kembay nakaliang jukiro kila simi karai makin sengek swa makin sa pembek adin nakaliang ngaseng kentu ki office jaga di MHO bakin penyat bet penyat ranti jaga jingir kum interview jaga kam today ben yo ya ka hak jong kitu di badai ben yo om ban yo da kitu ki bru jong ki bru minister jong ki MLA dadon kerteng kumbang yo jiktep